Ikaze mu makuru yacu ndetse urasobanukirwa byinshi cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba cy'intambara cyongeye gututumba mu mujyi wa Uvira. Ibiturika biri kumvikana mu makaritsiye agiye atandukanye. Abawazarendo basaze basizoye ukekwaho kuba yabafitanye isano ndetse no kuba yabaziranye na M23 ari kwicwa ndetse akicwa urupfu rubi cyane. Abasoda b'igisoda cy'u Burundi bivugwa neza ko ari abo mu bwoko bw'abatutsi, babiri muri bo bamaze kwicwa na wazarendo bidasubirwaho. Izi nkuru ni inkuru zihutirwa cyane ndetse ni inkuru zemeza neza ko ibiturika byongeye kurekurwa ndetse binaturuka mu misozi ikikije uyu mujyi wa Uvira nk'uko amakuru agenda abivuga. Nyuma y'uko benshi cyane bari bazi ko M23 itakibarizwa muri ibi bice, hagaragaye ibimenyetso by'uko M23 iri hafi cyane. Sange habereye imirwano yamaze umwanya utari munini cyane ndetse bivugwa neza ko ari M23 iri kugenda yisubiza ibice bimwe na bimwe yari yaramaze kurekera izi ngabo. Nibyamaze kugaragara neza ko Kana ndetse na Kiriba hongeye kumvikana ibiturika biremereye cyane. Mbere y'uko tujya muri ibice bya Kiriba ndetse na Kana, reka tubanje twinjire rwagati mu mujyi wa Uvira. Umujyi wa Uvira ni umujyi uri kuberamo ibitangaza bikomeye cyane, ibintu benshi cyane batari biteze kuri aka kanya, dore ko bivugwa neza ko M23 yongeye gutera intambwe yigira imbere nyuma y'amasaha agera kuri 12. Generali Sultani Makenga atangaje neza ko uyu mujyi basubiramo vuba ndetse ko ibiri gukorerwamo biteye ubwoba. Abawazarendo bivugwa neza ko bongeye gusa n'abakora akarasisi ko kwigaragambya nyuma y'uko hari humvikanye ibiturika mu nkengero z'uyu mujyi. Benshi baketse ko M23 ifashe umwanzuro wo kugaruka diregite ndetse inarasa ku buryo bukomeye cyane, ibintu byatumye Wazarendo yongera gukora ibibi cyane, gutwikirwa ndetse no gukorerwa ibyamfura mbi ku baturage babarizwa muri uyu mujyi wa Uvira, by'umwihariko bafite aho bahuriye na M23 ndetse n'ababikekwaho aba mu bwoko bw'abanyamurenge ndetse nabo bita abatutsi muri ibi bice bakomeje kugenda bahura n'uruva gusenya. Inkuru ikomeje kugenda ibabaza benshi cyane. Biravugwa neza ko abasirikare babiri b'igisoda cy'u Burundi babarizwa mu gisirikare cyaje gutanga umusada ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamaze kwicwa ndetse bishwe na wazarendo nyuma y'uko bivuzwe neza ko ari abo mu bwoko bw'abatutsi. Ibintu byabaje ingabo z'abarundi ndetse bivugwa neza ko hatangiye amakimbirane no kurasana gukomeye cyane hagati y'ingabo z'abarundi na wazarendo, mu gihe M23 nayo iri hafi aho ikomeza kubarebera. Umwe mu baturage barebye iyi mirwano, by'umwihariko mbere y'uko iyi mirwano ikomeye iba, abawazarendo babanze gushyamirana ku buryo bukomeye cyane ndetse n'ingabo z'abarundi. Umuturage yagize ati: twarimo tureba bisanzwe tubona abasirikare bazenguruka bari ku burinzi, tubona gusubiranamo no gutongana gukomeye cyane hagati y'ingabo z'abarundi ndetse n'abawazarendo, dore ko abawazarendo bari benshi cyane. Biza kurangira ingabo z'abarundi zigera kuri 2, ubwo nyine n'abasirikare 2 barashwe ndetse bahita bapfa. Inkuru ziravuga ndetse zikavuga ibitandukanye, ariko abari bahari twiboneye n'amaso yacu abasoda 2 b'u Burundi bamaze kuraswa na wazarendo. Bivugwa neza ko bamaze kuraswa hahita hatangira amakimbirane. Kuraswa twumvishe harimo ivangura kuko twe twari tuhegereye, kuko twe nta waduhigaga. Abaturage benshi cyane bahise baza bakora uruziga, wazarendo zitangira kurasa hejuru ndetse n'abandi basoda b'u Burundi bari hafi aho baza kureba ibibaye, basanga bagenzi babo baryamye hasi. Umuturage umwe yabajijwe uko bigenze abazwa n'ingabo z'abarundi, ababwira neza ko habanje gushyamirana ndetse aba basoda b'u Burundi bashinjwa kuba bashobora kuba ari ibyitsungo bya M23, ibintu byatumye bahita bicwa.
uyu ni umwe mu baturage babonye ibingibi watuganiriraga ndetse aduha ubutumwa atubwira uko byari byifashe nyuma y'uko iyi mirwano yahuje Wazalendo ndetse n'igisoda cy'u Burundi yabaye. Biravugwa neza ko kutumvikana gukomeje mu bice bitandukanye. Abasoda b'u Burundi baje gutanga umusada batangiye kuraswa ndetse baraswa nabo baje gufasha, ibintu byaje gutuma M23 nayo ikomeza kugenda yadivansinga ariko gahoro gahoro mu buryo burimo tactique zidasanzwe. M23 isa n'idashaka guturitsa ibiremereye cyane byakangiza ndetse bigahungabanya abaturage ngo bongere bahunge ari benshi cyane, ariko iratera intambwe imwe kuri imwe ndetse aho igeze kuri defense z'igisirikare cy'u Burundi hakaza kubera imirwano ikomeye cyane nk'iyongeye kukubwira. Kurasana gukomeye cyane neza mu nkengero z'umujyi wa Uvira byongeye kugaragara. Abasoda b'u Burundi basa naho noneho bamaze kwitegura cyane ndetse bigaragara neza ko ari na benshi muri iki gice. M23 yagerageje kubacanaho umuriro ariko biza kuba iby'ubusa. Igisoda cy'u Burundi kuri ubu cyaje kugaragaza neza ko gifite defense impande zose, kuko M23 ntabwo yorohewe nuko byarangiye igeze ku ntego zayo. Intego za M23 ni ukugenda isubiza inyuma ndetse bizarangira nk'uko benshi babivuga izi ngabo z'Abarundi na Wazalendo bongeye kwisanga ku mupaka wa Kavimvira bambuka berekeza ku butaka bw'u Burundi. Kurasana kwasize abasoda b'u Burundi bagera kuri 3 bahasize ubuzima, abandi 7 barakomereka. Umusirikare umwe wa M23 bivugwa neza ko yasize ubuzima, abakomeretse bivugwa neza ko ari 2 ariko bakomeretse ku buryo budakabije. Ibi rero byaje no gutuma ingabo z'Abarundi ziva muri ibi bice zari zirimo ndetse zifitemo ibirindiro bikomeye cyane zisubira inyuma. Abarundi kandi bongeye gusiga intwaro bivugwa neza ko ari nyinshi cyane, benshi batanatinya kuvuga neza ko M23 ubu ari uburyo iri gukoresha kugira ngo ibanze kwibikaho izi ntwaro abasirikare b'u Burundi ndetse na Wazalendo ndetse n'ingabo za Kongo bajyaga bakoresha muri uru rugamba. Biravugwa neza ko imodoka zigera kuri 3, intwaro ziganjemo intoya ndetse n'izigerereye, ibi byose byari muri defense z'ingabo z'Abarundi mu nkengero z'umujyi wa Uvira byamaze kwigarurirwa na M23. Ikibabaje benshi cyane nuko M23 izi ntwaro ikimara kuzibambura benshi cyane mu basirikare b'u Burundi birukanse basubira inyuma ndetse bagenda nta ntwaro cyangwa se imbunda bitwaje nk'uko amakuru agenda bivuga. Abasoda b'u Burundi bakomeje gukubitirwa ahareba inzega. Iyi mirambo y'abasoda b'u Burundi bishwe na Wazalendo bashinjwa kuba abagambaye ndetse n'abatasi ba M23 ngo kuko babarizwa mu bwoko bw'abatutsi. Bivuga neza ko baje bagashyirwa mu modoka ya gisirikare bakajyanwa ahataramenyekana ndetse bajyanwe na bagenzi babo, ariko kandi biravugwa neza ko hakurya mu Burundi igikuba cyacitse nyuma y'iki gikorwa ubwo cyamaraga kuhagera, dore ko namwe mu bashusho yagaragaye yafashwe n'abaturage bo muri uyu mujyi wa Uvira yamaze kugenda asirikira ku mbuga nkoranyambaga ndetse zikoreshwa ku butaka bw'u Burundi by'umwihariko nka Facebook, dore ko ariyo bakoresha cyane. Bivugwa neza ko abaturage bakomeje kwibaza impamvu abasirikare babo bakomeje gupfa urupfu rw'agashinyaguro nkuru mu gihe leta y'igihugu cy'u Burundi ikomeje kugenda ibasheta ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ibikoresho by'intambara byinshi cyane bya M23 byari byaje mu bwato bituruka i Goma, ariko bikaza kubanza gupakururirwa ahangaha ku mwaro w'ikivu nyine mu mujyi wa Bukavu. Ibikoresho byari byagenewe koherezwa ku butaka bwa Uvira, bivugwa neza ko ubu ngubu byamaze kuhagera. Benshi mu baturage bavuga neza ko M23 yazanye intwaro ziremereye cyane ndetse bivugwa neza ko hagaragayemo n'izigaragara nkaho ari nshyashya. Urebye tanka z'intambara zigera kuri 3 zari ziri muri uyu murongo zagaragaye ko ari nshyashya, kandi benshi bavuga neza ko abasobanukiwe iby'igisirikare batubwiye ko ari tanka zishobora
bashobora kurasa mu birometero birenga 56 ndetse hafi 60. Ibintu bikomeje kugenda bitera benshi cyane ubwoba cyane. Abaturage bakomeje kuba bakora imirimo yabo ariko umutima utaruhamwe, dore ko abaturage benshi cyane bafite amaduka aremereye cyane bari gufunga amaduka kare cyane bitewe no kwirinda ubusahuzi ndetse no kuba bagirirwa nabi n'abawazarendo bakomeje kugaragara muri ibi bice. Nanone inkuru zirakomeza gusobanura ko operasiyo zikomeye cyane za M23 zikomeje kugenda zisa n'iziburizamo imitego yari yatezwe ndetse Abarundi bari bagerageje kuba bajya mu bice byegereye Sange ndetse n'ibice bishobora guturukamo umusoda wa M23 turutse Ruzizi, ariko kandi bisa naho M23 yari yamaze kubitegura cyane, dore ko basa n'abari bamaze kugotwa, dore ko Abarundi bongeye kugorwa n'uru rugamba kuko strategy za M23 zongeye kubatonda. Kurasana kwatumye M23 isubizayo ingabo z'Abarundi. Abarundi basaga n'abari biteguye neza ko bamaze kuba bakora defense zikomeye cyane, nyamara M23 yasaga naho bayishyize hagati batabizi. Itsinda rya Special Force rya Rohibu cyangwa se ibihunyira, aba ni aba Special Force ba FDLR bakomeje kugaragaza neza ko ari bamwe muri ngenderwaho muri operation ndetse naho rukomeye, ariko ababongeye kubona ko hejuru y'umugabo harundi. Benshi barashwe mu bitugu birukanka nyuma yuko bari batangije operation Karahabutaka ndetse yo gufata umwe mu bakoloneli ba M23 ngo baherereye mu bice bya Sange, dore ko ibi bitabahiriye na gatoya, bisanze muri ambushi ikomeye cyane. Imodoka ebyiri bari bafite mbere yuko baza gufatwa zabanje kuraswa ndetse ziratwikwa na M23 nk'uko bisobanurwa n'abaturage. Abaturage babonye umwotsi ututumba hejuru ndetse haza no kurasana, bavuga neza ko abasirikare b'iki gisirikare cya Kongo by'umwihariko babarizwa mu itsinda rya Special Force ya Rohibu ariko batari bonyine, ndetse barifashishije na bamwe mu bawazarendo nibo bagaragaye bagaruka biruka amasigamana, ariko kandi nguko bagiye siko bagarutse kuko bamwe muri bo barasiwe muri ibi ibikorwa ndetse no muri iyi operation Karabutaka yari yamaze kuba yisangwamo na benshi ariko banahasize ubuzima. Tanzania yavuze neza ko icyiciro cya kabiri cy'ingabo zabo zoherezwa ku butaka bwa Kongo zizahagera ku munsi w'ejo, ariko benshi bakavuga neza ko ari ukujijisha, ahubwo bamwe bamaze no kugera hafi n'umupaka wa Kavimvira, aho ingabo z'Abarundi zigomba kubadeplasa ndetse zikaza zibagaragiye bakinjira muri defense aho bateguriwe, kuko itsinda rya mbere ry'aba basoda bamaze kwinjira kuri ubu butaka ndetse bahamaze iminsi. Gusa benshi barasobanura neza ko igisirikare cy'u Burundi ari kimwe mu gikomeje kugenda gikoreshwa muri ibi bice, dore ko bo bakomeje kugenda bakoreshwa n'Ububirigi ndetse n'igihugu cya Tanzania cyaje mu bari kugenda bagaragaza neza ko ingabo z'u Burundi zimeze nk'aba escort, dore ko abasoda b'u Burundi itegeko bari guhabwa ari rimwe, ni ukumva icyo babwiwe ndetse bakagira ku cyo bashaka, kuko bamaze gusobanukirwa neza ko iyi ntambara barimo ari business. Antoine Felix Tshisekedi Chilomba Elias Facibeto, perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yaje kongera kuvuga amagambo yababaje ku buryo bukomeye cyane abaturage bo kuri ubu butaka, by'umwihariko ibice biri kuberamo imirwano. Yavuze neza ko azatanga ikiguzi icyo ari cyo cyose ariko agasigarana ubutaka bwa Kongo uko yaje ku butegetsi ndetse bungana. Ibintu byagaragarije abaturage ko uyu mugabo adahangayikishijwe n'imibereho ndetse no guhangayika n'imirwano aba baturage bakomeje kubarizwamo umunsi ku munsi, aho bwahangayikishijwe n'ibyo akura mu ntambara ndetse ahangayikishijwe n'ibirombe by'amabuye y'agaciro nabyo akomeje kugenda yihera abanyamahanga.
umwe mu bana ba perezida w'iki gihugu cya Kongo yagaragaye afite akayabo k'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bivugwa neza ko yapostinze ku rubuga rwe rwa WhatsApp, bikaza gutuma abaturage bamwe na bamwe bo ku butaka bwa Kongo bijujuta ndetse bavuga neza ko imitungo y'igihugu cyabo yakomeje kugenda yigwizwaho n'uyu muryango, ndetse ibintu bo bafata nk'aho ari ukubagurisha, dore ko hatangiye gutegurwa imyigaragambyo ikomeye cyane mu bice bigenzurwa n'ingabo za leta. Biravugwa neza ko abaturage b'igihugu cya Kongo abenshi bari kujya bagaragaza neza ko M23 ariyo bashyigikiye. Kamanyora hakomeje kugenda hagaragara impunzi nyinshi cyane ziturutse mu bice birimo Uvira ndetse n'ibindi bice bitandukanye, aho wazalendo zakomeje kugenda zigabiza. Benshi mu baturage bo kuri ubu butaka bwa Kongo bavuga neza ko iki gice ari kimwe mu gice kigiye kuberamo intambara yamaze gututumba. Aba baturage bamaze gusobanukirwa neza uko intambara ibabangamira ndetse n'iyo ibitwaro byamaze kugera mu bice bitandukanye, baba bazi neza ko igisigaye ari uko hagiye guturika ibiturika biremereye cyane, ibintu byatumye benshi muri bo bagaragara bahunga, ndetse dore ko abenshi bibereye ahangaha mu nkengero z'umujyi kugira ngo babe bakambuka bigira mu bice bitandukanye. Abari ku nkengero z'umujyi wa Uvira ku gice cyegereye Uburundi bavuga neza ko batizeye umutekano wabo, kuko guhungira ku butaka bw'u Burundi byagiye bigaragara nko kubacuruza, ndetse bikaza gutuma benshi cyane baza berekeza za Kamanyora. Abaturage bari kugaragara atari benshi cyane, ariko kandi bahunga bahetse bimwe mu byo bakoresha by'ibanze. Hongeye kugaragara n'abaturage bahungaga bafite amatungo magufi. Iki kibazo cya Uvira kiraza gukemurwa gute ko M23 yavuze neza ko igiye kongera kwinjira uyu mujyi, ndetse ko ntawe ugomba kwihagarika. M23 yo ivuga neza ko yaje muri uyu mujyi ije kugenda ikiza abaturage ndetse ibaha amahoro, ariko ivuga neza ko ubu ngubu abaturage babayeho nabi kurusha igihe M23 yari itarahagera. Ibintu rero bitumye M23 ifata umwanzuro ukomeye cyane wo kugaruka muri uyu mujyi. Bikomeje guhumira ku marari rero, aho bivugwa neza ko M23 yongeye kugaragaza umuhate ukomeye cyane mu bice bitandukanye, aho kumena amaraso kongeye kugaragara. Bivugwa neza ko abahibu bakomeje guhura n'uva gusenya muri ibi bice. Ni inkuru zivuga neza ko abahibu ari bamwe mu basirikare b'umutwe wa FDLR ubarizwa mu itsinda rikomeye cyane rishinzwe gutabara aho rukomeye, ariko ibyo bahuye nabyo inkuru ziravuga neza ko ari agatereranzamba ka nyina wa nzamba. Mbere yuko twerekeza mu Minembwe, reka maze nkubwire neza ko iri tsinda ry'abahibu ryaje guhura n'uruva gusenya ubwo bari mu bikorwa bitandukanye byerekeza mu bice biterereyemo ingabo za M23. By'umwihariko ndakubwira nko mu bice birimo ingabo ndetse n'ibirindiro ahangaha unyuze mu kibaya cya Ruzizi, nk'uko benshi cyane bakomeje kugenda babigaragaza. Igisirikare cya M23 cyongeye kuba gikubita kitababariye cyane. Izi ngabo zongera gushwiragira zisubira mu mujyi wa Uvira. Bivugwa neza ko naho nta gahunda yo kuhatinda zigomba kuhagira, kuko M23 yamaze kuba igiye gutanga isomo karabutaka muri iyi mirongo y'imbere ku rugamba. Abarwanyi b'iki gisirikare cya M23 inkuru zirerekana neza ko bakomeje kugenda bamanuka gake gake begera uyu mujyi, mu gihe ingabo z'abarundi nazo zikomeje kwigira imbere ndetse zizana ibikoresho. Abaturage bo kuri ubu butaka bakomeje kuvuga neza ko bisa nkaho bikomeje guhumira ku marari, bashobora kuza guhura n'uruva gusenya nk'uko bigaragara. Ni imirwano yateguwe ku mpande zombi. Igitera benshi cyane ubwoba nuko intwaro ku mpande zombi zikomeje kwegerezwa muri uyu mujyi, ari intwaro zikomeye cyane. Bivugwa neza ko abaturage bashobora kuzahura n'akazi gakomeye cyane ko guhangana n'ibi bibombe bigiye kuzaturikirizwa muri Uvira. M23 iti ntawe uzongera kuduhagarika, kandi dusinyiye ko tutazongera gusubira inyuma na metero imwe. Benshi bakavuga neza ko igihe kigeze ngo leta ya Kivu ibe yakorwa ndetse amahoro yongera hinde kuri ubutaka bwa
Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nubwo benshi bavuga neza ko bisa naho bigoye mu by'ukuri. Amakuru turakomeza kuyakurikirana ndetse dusobanukirwa byinshi cyane biri kuvugwa ku mirongo y'imbere ku rugamba, ari nako dukomeza kugenda dushyira ukuri ku binyoma bikomeje kugenda bibihwizwa ndetse bikwirakwizwa na bamwe mu bafite inyungu mu gukwirakwiza amakuru y'ibihuha. Igisirikare icyo ari cyo cyose kigerageza kurasa cyangwa gukora ibikorwa bitandukanye kuri ubutaka bwa Kongo, muvomi iyo ari yo yose turakomeza kuyibagezaho, dore ko inkuru zivuga neza ko n'ingabo za Tanzania zenda kwinjira kuri ubutaka zamaze kugera ku butaka bw'u Burundi. Ariko inkuru nkuzaniye isa naho itandukanye n'izisanzwe, kuko biravugwa neza ko nyuma y'uko bamwe mu basirikare baje nko kureba sampo y'amabuye y'agaciro ndetse n'ibirombe bibarizwa ku butaka bwa Kongo, ndetse bakaba ubu ngubu tuvugana babarizwa i Kinshasa, dore ko inkuru zivuga neza ko baje ari 8, ariko kandi Tshisekedi akaba yari yizeye neza ko abasirikare bazoherezwa bazaba bafite intwaro ndetse n'ibikoresho bizamufasha guhangana na M23, nyamara bikaza gusangwa neza ko Leta z'Ubumwe za Amerika yashyize imbere ubucuruzi. Kuri ubu ngubu bisa naho Tshisekedi yongeye guterwa umugongo, kuko Leta z'Ubumwe za Amerika isa n'imwereka neza ko idahangayikishijwe na zahabu ze, mu gihe hari abaturage benshi cyane bakomeje gukorerwa iyicarubozo. Ibi bishobora kuza gutuma M23 yemererwa kugira Repubulika ya Kivu nk'uko byagiye binugwanugwa, dore ko General Sultan Makenga ndetse na Bertrand Bisimwa ndetse na Colonel Nanga, aba bagabo bamaze kugenda baca amarenga yuko iki gihugu cya Kongo nikitabohorwa cyose bizarangira igice kirimo imirwano ndetse igice bamaze kwigarurira, ndetse bivugwa neza ko ari igice kiruta bimwe mu bihugu bya Afurika. Ahangaha hazaba Repubulika ya Kivu ndetse ikaba yasaba ubwigenge. Ibi biravugwa mu gihe M23 itarigarurira Uvira ku yindi nshuro nk'uko bikomeje kugenda binugwanugwa. Bamwe baravuga neza ko M23 nimara kuba yakisubiza umujyi wa Uvira, dore ko yamaze guca amarenga ko ishaka kuwinjiramo, hazakurikiraho ibyo kwerekana ibikorwa remezo ikomeje kugenda igeza ku baturage ndetse n'umutekano urambye, dore ko nk'uko byagaragaye mu mashusho ubwo ikinyamakuru Mama rwa Gasabo cyatemberaga mu mihanda ituruka Igoma yerekeza za Sake, hagaragaye ibikorwa remezo birimo imihanda, ibitaro ndetse n'amashuri biri kubakwa na M23. Ibintu byagaragaje neza ko abaturage bishimye kurusha igihe hari Leta ya Tshisekedi. Ibi rero biraha Amerika ndetse n'ibindi bihugu kureba kure, ndetse bakabona neza ko abaturage bo ku butaka bwa Kongo bakeneye M23, ndetse nayo ikaba ayivugira neza ko ari abaturage b'ubu butaka ndetse ko ntaho bashobora kujya handi. Ibi bizatuma igitutu kiyongera kuri Tshisekedi ndetse bigakomeza kugenda bigaragaza neza ko M23 yongereye igikundiro, dore ko ibihugu birimo Uburusiya nabyo byongeye gukomoza ku kuba uyu mutwe wa M23 washyirwa mu nzego z'umutekano bitewe n'imbaraga wagaragaje. Ibi rero bizaza bigaragaza neza ko Kivu ishobora kuzabaho. Ibi nanone turashingira ku bindi bikomeje kugenda bigaragara ku mbuga nkoranyambaga, ndetse n'abandi bayobozi ba M23 basa n'abashyigikiye Visit Kivu, ndetse bagakomeza kugenda berekana neza ko iyi ntara ya Kivu cyangwa se Repubulika ya Kivu ishobora kuzaba iba nk'igihugu nk'uko mwagiye mubona Sudani ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye bicikamo kabiri. Ibi rero biragenda bihereza M23 avantage. Imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu itandukanye, by'umwihariko Human Rights Watch, ni imwe mu miryango yagiye yakira ndetse ibirego bitandukanye ibyaha bikorerwa ku butaka bwa Kongo bikorwa n'izi ngabo za Kongo. Ibi byagiye bisuzumwa ndetse uyu muryango wohereje n'abashinzwe gukontorora bakareba uko abaturage babayeho, by'umwihariko mu mujyi wa Goma ndetse no mu mujyi wa Bukavu. Umuryango ushinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu wavuze neza ko abaturage batuje ndetse ko ari amahoro, mu gihe iki gihe hari haherereye ingabo za FARDC, hari imyivumbagatanyo ikomeye cyane gusahurwa, dore ko amaduka menshi cyane mu mujyi wa Goma wasangaga saa 12 z'umugoroba yamaze gufungwa bitewe n'abazarendo bari bamaze
kwigabiza uyu mujyi basa naho aribo bari kuwukontorora. General Sultan Makenga ahabwa amahirwe yo kuba yaba umuyobozi wa Kivu nk'uko bigenda bitangazwa. Repubulika ya Kivu ikaba yaharanira ubwigenge bwayo. Ibisubwa mbere bibaye ndetse ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari bikunze kugaragaza neza ko uretse kudeta zidakunze kuhagaragara, ariko kuba umuntu yava mu gihugu runaka cyangwa se mu ishyamba agafata ubutegetsi ari ibintu bishoboka cyane. Igihugu cya Kongo ni kimwe mu bihugu binini cyane bigoye kugira ngo 23 ikigarurire cyose, ariko ubunini bwa Kongo benshi bavuga neza ko ishobora no kuba yacibwamo ibihugu bine kandi bikaba ari ibihugu binini. Leta ya Kivu nicyo bashingiraho bavuga neza ko ishoboka cyane. Reka tuve muri politike ndetse na diplomasi twigire ku mirongo y'imbere ku rugamba. Uvira byongeye guturika nk'uko bigenda bitangazwa. Abazarendo bakomeje kugenda bagaragara bashyamirana n'ingabo z'abarundi. Uribaza ngo byagenze gute? Ni mu gihe abazarendo batari kwishimira na gato ingabo za Tanzania ziri kuza ziyobowe n'ingabo z'abarundi. Ibi biri gutuma abazarendo bagaragaza neza ko bashobora kuzashyirwa ku ruhande. Abazarendo nubwo babwirwa kenshi ko ari bamwe mu bafatiye runini iyi leta ndetse ko ari urubyiruko ruharanira kwishyura ukizana ndetse rurwanira amahoro, nyamara byagaragaye neza ko yaba ingabo z'abarundi ndetse n'abandi baje gutanga umusada bafata abazarendo ndetse nk'abatagira discipline bitewe nuko bagiye bagaragaza imyitwarire itari myiza mu bice byinshi cyane bagiye bagaragaramo barwana. Ibi rero biragaragaza igisa nko gufuha abazarendo bafuhira ingabo za Tanzania. Benshi baravuga ko abazarendo basa naho batabahangayikishijwe n'intsinzi ndetse no kwigarurira ibice, ahubwo bo baba bashaka aho baba baherereye ndetse basa n'abahakontorora bikomeza kubatunga, dore ko bivugwa neza ko umusoro muri Uvira uba uri hejuru cyane bitewe nuko nta gitansi cyangwa se ikindi cyemeza umusoro, ahubwo ubusanga abacuruzi bagenda banyurwaho n'abazarendo bitewe n'abakuru muri bo. Ibintu bivugwa neza ko umuturage ashobora gusora 3 ku munsi bikabangamira ubucuruzi. Abazarendo ibintu byaba bishakira mu gihe bavuga neza ko izi ngabo za Tanzania zakomeza kubungabunga amahoro ziri kumwe nabo bishobora kubashyira mu gihombo cyo kuba babona aya mafaranga. Ibindi bikomeza kuvugwa nuko amwe mu mabuye y'agaciro anyerezwa n'abazarendo ndetse yambukira mu kiyaga cya Tanganyika nk'uko bigenda bivugwa, maze abo ashyiriwe ku butaka bw'u Burundi akaba aribo bahemba abazarendo bitewe nuko aribo bagize uruhare mu gucunga ibirome ndetse no gukontorora aya mabuye. Ibi turakomeza kugenda tubabwira uko bimeze. Reka twigire iminembwe. Inkuru ziremeza neza ko ahitwa Fizi hakomeje kumvikana kurasana gukomeye cyane. Ibi bigakomeza guteza ikibazo. Nanone abanyamurenge ni bamwe mu babangamiwe, ariko kandi nabo bakomeje kugenda bagaragaza neza ko bashobora kwirwanaho nk'uko bagiye babivuga. Uyu ni umwe mu baturage batuye mu bice bya Minembwe waganiriye n'igitangazamakuru avuga neza ko ibi bisa naho byari byarahanuwe. Abanyamurenge nubwo batewe ubwoba n'ibitero bibagabwaho, ariko nanone bishimira kuba bafite igisirikare twirwanaho gikomeje kugenda kibungabunga umutekano. Abanyamurenge ntibakicwa nk'uko bicwaga mbere, dore ko nk'uko basigiwe ijambo rikomeye cyane na General Ruhunda Makanika ababwira neza ko batazemera kongera gutega amajosi. Ibi nibyo bakomeje kwishimira cyane, ndetse abanyamurenge babarizwa muri diaspora ni bamwe mu bakomeje kugenda batanga umusada w'amafaranga ndetse n'ibikoresho kugira ngo izi ngabo za twirwanaho zikomeze kuba zabungabunga umutekano w'igisekuru cy'abanyamurenge muri ibi bice. Abanyamurenge ni bamwe mu bamaze imyaka itari mikeya kuri ubu butaka, ariko kandi ni bamwe mu bataragiye bishimirwa na leta ya Kisekedi nk'uko byagiye bigaragazwa. Ibi rero biraza kuba bishyira mu kaga gakomeye cyane Kisekedi bitewe n'uko amahanga menshi cyane yagiye adekarara igisa na jenoside yigeze ikorerwa aba banyamurenge, ndetse bivugwa neza ko Kisekedi ari umwe mu bagize uruhare rukomeye cyane mu gukurikirana abanyamurenge n'abagiye bahungira ku butaka bw'u Burundi. Ndetse ahangaha bigeze nta n'umwe utibuka ubwicanyi bwakorewe mu nkambi ya Gatumba ku butaka bw'u Burundi, aho abanyamurenge batewe mu nkambi yabo bagatwikwa ndetse bagatsembwa, ibintu na n'ubu abanyamurenge bose bakibuka. Benshi rero bavuga neza ko Kisekedi yagaragaje kuba adashyigikiye abanyamurenge
abanyamurenge dore ko bivugwa neza ko abafata nk'aho ari abanyarwanda. Ibi rero birakomeza kugenda biha avantage leta ya Kivu nk'uko twabibabwiye mu ntangiriro z'aya makuru. Nanone ndakubwira neza ko mu bice bitandukanye bikikije umujyi wa Uvira by'umwihariko imihanda yerekeza za Kamanyora, inkuru ziremeza neza ko umutekano usa naho utizewe. Ni mu gihe ikibaya kinini cyane gikora ku mugezi wa Rusizi ni ikibaya kirwa Ruzizi cyakomeje kugenda kigaragaramo ibiturika. Abazarendo ndetse n'ingabo z'u Burundi bagerageza gupushinga ngo babe bambuka iki kibaya maze birukane M23 ibarebera hejuru, dore ko bivugwa neza ko ari naho yaturutse iza gufata uyu mujyi wa Uvira. Nyamara biri gusa naho bigoye, intambara ikarushaho kugenda irota. Intwaro za M23 inyinshi ziherereye za Kamanyora, izindi zazamuwe mu misozi, dore ko bivugwa neza ko harimo n'iziremereye cyane. Ariko nanone abaturage bo iyo babonye izi ntwaro bakomeza kwibaza niba M23 izatinyuka gufata umwanzuro uremereye ukakaye wo gusheringa muri uyu mujyi. Ibintu byakozwe n'ingabo z'u Burundi ubwo zari zigeze hafi n'umupaka zisohoka muri uyu mujyi wa Uvira zirukanywe n'igisirikare cya M23. Benshi bakifuza ko M23 yakongera kwinjirira uyu mujyi gake gake ndetse igakuramwo abazarendo, nuko ikongera gushinga imizi, nuko process ndetse n'ikigenderewe kugira ngo habeho haba leta ya Kivu bikomeze kugenda bigerwaho. Ibi rero iyo Kisekedi abyumvishe bimurya mu mutwe, kubera ko aha muri Kivu ari hamwe mu habarizwa amwe mu mabuye y'agaciro ahenze cyane. Ngira ngo murabizi ibice nka za Sake n'ingengero zaho iyi mirwano ijya gukomera niho byahereye, bitewe nuko ibirombe bikomeye cyane biherereye muri ibi bice bisa naho byari bifitwe n'ingabo za leta. Kuhava rero ni ibintu byaciye intege izi ngabo za leta ya Kongo, ndetse biza kugaragaza neza ko aha iyi leta izahangayikisha ku buryo bukomeye cyane iki gisirikare cya Kongo. Kisekedi wavuga neza ko ibi bidashoboka, ndetse ko ibi bipupe nk'uko yitama M23 ngo bifite uwo bihagarariye kuri ubu butaka, akaba ariyo mpamvu avuga neza ko atazabyemera. Ibi ni igihe Kisekedi yagiye avuga amagambo menshi cyane, arimo nakomeye avuga neza ko atazicarana ku meza n'ibipupe, ahubwo ngo azicarana n'ubituma. Aho yavugaga leta y'u Rwanda yakomeje kumubwira neza ko ntaho ihuriye na M23. Nanone turajya mu zindi nkuru, ndetse ni inkuru zikomeye cyane. Amakuru aravuga neza ko ubutaka bw'u Burundi ku kibuga cy'indege ahangaha i Bujumbura hakomeje kugaragara muvoma militaire. Ni ukuvuga ko ari muvoma z'abasirikare benshi cyane batandukanye, ndetse bivugwa neza ko abenshi bari mu myiteguro yo kuza Uvira, abandi ari abafata amabwiriza ndetse banasobanukirwa ibi bice bashobora kuba baje kurwanamo. Ibintu bikomeza gutera abarundi ubwoba. Abarundi baravuga ko ibi bisa naho iki gihugu bizarangira aricyo intambara yimukiyemo. Intambara igaragara nuko abaturage bavuga neza ko intwaro nyinshi cyane zikoresha ku butaka bwa Kongo ziturutse imahanga zica ku butaka bw'u Burundi. Bakavuga neza ko igihe M23 yaba igize uwo yikoma ishobora kwikoma u Burundi ku munota wa mbere, ndetse ikaba yatangira kurasa ku butaka bw'u Burundi. Benshi cyane kandi baterwa ubwoba n'ibirometero bike cyane biherereye guturuka ku mupaka wakavimvira werekeza ahangaha za Bujumbura ndetse n'indi migi, ndetse bikaza kugenda bigaragaza neza ko byakorohera M23 kuharasa, ariko ikaba itarakora iryo kosa kugeza ubu. Ni ibintu rero bikomeje kugenda bituma abaturage b'u Burundi bajya mu rujijo nyuma y'izi muvoma zitandukanye zigaragara ku kibuga cy'indege, aho wagira ngo ni ikibuga cy'indege cya gisirikare. Mu by'ukuri abasivile bagaragara bategera indege ahangaha ntabwo ari benshi, bitewe nuko igice kimwe gisa n'icyahariwe izi ntwaro zizanwa ku butaka bwa Kongo. Ibi rero bisa n'ibimaze igihe, kuko no mu mujyi wa Goma hagaragaye intwaro nyinshi zanyuraga ku butaka bw'u Burundi, ariko byaje kurangira zisigaye mu maboko ya M23, izindi zinyura ku butaka bw'u Rwanda, abameriseneri bataha iwabo. Benshi bakavuga neza ko ibi bisa n'inyungu ikomeye cyane M23 ikomeje kugirira muri iyi mirwano, kwigwizaho ibikoresho mu gihe bamwe bemeza neza ko itari buzabone ubushobozi bugura izi ntwaro yambuye igisirikare cya Kongo.
Nanone ni inkuru zemeza neza ko bamwe mu baturage bo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kwereka urukundo M23, nubwo byagiye bivugwa neza ko ari uburyarya iyo haje Wazalendo bakoma amashyi, nanone hazamo M23 bagakoma amashyi, ariko icyamaze kugaragara nuko impamvu abaturage bakomera Wazalendo amashyi ari ukugira ngo barebe ko bwacya kabiri, naho ubundi Wazalendo n'abaturage bakomeje kuzirana ku buryo bukomeye cyane. Ntabwo ari rimwe ari kabiri hagaragara abaturage bagerageje guhangana na Wazalendo, uretse ko Wazalendo bitewe nuko ifite intwaro ndetse ikomeza kugenda igaragara nkaho iganza abaturage. Wazalendo muri ibi bice isa nkaho yabaye nyinshi bitewe nuko abaturage by'umwihariko biganjemo urubyiruko badafite akazi bagiye bagaragara bigira muri Wazalendo, ndetse aho babwirwaga ko ari umwe mu mitwe izashimirwa mu gihe M23 yaba yarashubijwe iyo yaturutse, ariko bisa naho bigoye kuko Abazalendo gutsinda uru rugamba ngo babe bashimirwa ni ibintu bisa naho bitazashoboka, kuko aribo bafata iya mbere mu kwirukanka igihe rukomeye. Ibintu abarundi bashinja izi ngabo za Wazalendo ndetse bavuga neza ko ari zimwe mu zituma urugamba rutagenda uko rwapanzwe. Systeme tactique z'intambara zapanzwe gukoreshwa ntabwo zigerwaho bitewe nuko umuzalendo ashobora gutangira kurasa mu gihe yaba yahawe n'itegeko ryo kutarasa kugira ngo ataza kumenya aho aherereye. Ni ibintu rero byagiye bigaragaza intsinzwi ikomeye cyane ku gisoda cy'u Burundi gikomeje gutikirira muri uyu mujyi wa Uvira, nyamara perezida w'iki gihugu agasa n'ubirenza amaso.